Kum shibenta banyada na kajing lutput bat banwanra kajing khut ru ya kamariang kaseng Subham Charitable Association kan penlong ya ka workshop ka ba arsngi kan thi ka ban ajing hikai ki kan thei na ki jaka ba pher kumno ban su ki sanitary parts ki bala ban ne da ki lai hadu sausnam haba panan kam ya ki ya kani ka workshop la penlong ha Subham Center ha Paltan Bazar mentak sngi ka arpasan tarik naitung ka president ka Subham ka Pushpa Silky Bajaj kalau orang bekajing su ikini kisani dari pat lasdang nadu usnam arja arpau da kajing temu banwanra kajing khut jing suba kamariang kalong bekajing penan kam ikini kipat basu su hi ki khambha bat kamdon kono kajing kata bat kamdon kono kajing kata namar shwa bakin sam ki pha shwa shachanai banne ekitas haharyana bat lakhap penwandur ha Guwahati ya kani kajing ajing kai ka banne arsngi lapenong kham kerpang ya ki kenthei na ki jaka nung kendong Bala Kershan Pisa na skim Menteri Rangba Kajala. Shubham, I'm the executive member, and Shubham Charitable Association. It's from last 26 years we are working here, and this sanitary pad we have started from last 2020, and this is for the environment, especially ladies in rural areas, villages. They don't know how to use sanitary pads. And whatever we are using this sanitary pad, whispers, sanitaries, these are 50 rupees per month. And while we are making this sanitary pad, these are 200 to 250. And we can use this to 3 to 4 years. And for safety purpose and for environment also, these fresh pads are more safer than this whisper and stay free. These sanitary pads are tested from the South India Textile Research Association, that is in South. And clothes fabrics coming from Rajasthan, Surat, Punjab. And these fabrics are tested for treatment. We are sending them to Haryana. Some centers are there in Haryana. Clothes are treatment doing there. Then after that coming to Guwahati, then we are cutting it in Guwahati, in Assam. Because cutting the it's a very big challenge because we cannot come directly from season. Right now, the CM, Chief Minister Konark Sangma has sponsored us. Today, we have started this workshop, 4 to 5 blocks from Milliam and Trishat, all these students came. Blok Sindang de haga basrang na kong eman sujanya la yo training na mina Shubham Charitable Association kabalawan ra ako isang kami ko mawang pana ti kumta ngaro kala pun kami kini kasap ngalayo kini training but kamantoy hiro ya kay system mo nga no na kantam mili sa berdong ba pun na yo tingi yo into sibun bat ni ay play ni Madam Pushpa dalam presiden mereka Shubham Charitable Association di bala harapan ay kami training po sa tungi kaliya tailoring komputer man sakaway pa kadon ka ing kan mau hasyo agar yang library then tagasni pa di cutting armor ako mau bana pagbuwan ng workshop di tagasni pa sa kajing nungu gabiya in Madam Pushpa ibala kumanong balayarap yang iya ga kimo ga janjar ta dino baldong idang kam subun di na di databami yo ikan ke training sujan nilai yo ban kamai yo mesem at pendap yo mesem ni jalan kam kun diro kalam to subun tinggi yo ni mentang ni wanang ni ban suban nila de ban ngimut ban penyak yo ni namar uni haga jingsem ba ulong ba bes da jongi he kamtam haban tit uni o tit aga dor ba rem ni ki poi saus patam sidon saupis te haga jing sang is nore man tit mo ba nore ma do ta re abang pendor kam pat ki we ki pat ki bangi tit na yo na hat sau po san po si benai na lor kata dap si song si benai ti kumta kalong ga nong ong kamtam du pat bangi tit na yo na hat pencahaya tu kamarnya bat
ka pendunaru kayo kot jungi ladang itit ya uni upat bangi su mata ban penyak dia kemudian ka safety ka pisah jungi pada gambar yang Islam Muslim na kanisip. Cuma ya ngihi simet bat ngini kai ya di parasnan persahabat kani kejuan sini kadang ila dikini kaya daya kemariang kan lagi dicoba lagi pendangkan lagi itu ibadah hayo plastik dicoba ya dikini tilang dan sak ini langsung ada olesnya bilang pendangkan kan kaya daya kemariang ya kita beraikan aican itu kan dari dengan pangsiu semua dia itu kan pelila di gue dengan yo aban tiat hayo hatu